Irecha singbo ahan makta iko no khurumjari ngasi so mayam gidamak yamna kanarba government job ki information update ma pudan laksari aina ngasi pujari liba update asidi AGNIVEER gi agnipat entry scheme gi makada leiba army gi recruitment doni ko agnipat army 2025-26 ki recruitment adu hojik lae 8 pass 10 pass amadi 12 pass ki job makal lai ko AGNIVEER GD Tradesman 8 pass 10 pass technical storekeeper 10+2 gi ko nupi gi yawi ko women military police 10 pass ki yauri document kari sangmano eligibility criteria singba mayam da last date age limit document singba mayam da loina full details explanation tawjaragi ko haiba angipat ki entry scheme si handakti mayam return na halani ko return na first ta tawrani return loraga physical lakadamni ko return loraga ko na physical lakadamni adubu sida laiba return examination je sida negative marking ambo leiti ko aduna high opportunity oi handaki se aduna mayam detail explanation tawjarage mayam angipat ki recruitment si akoi ge Manipur gi oina male gi ni ko male gi han explanation tawjarake loiraga female gi mu yaurake ko male ga female ga loina ayamba mani ko khenaba khatang hairake ko male ji mayam unmarried ogedam ni ko hamda magi entry scheme se registration tawbuse 12 March gi hore duga 10 April da last date ni ko last date na 10 April da oire aduga website di Indian Army gi join Indian Army gi official website gi apply tawgadam ni apply to number link su ai description da hapam gi ko mayam description da apply gi link su hapam ge aduga exam si tentatively oina chawrang na June da thagani haina notification sing da yauri ko aduga mayam Manipur state ki belong to sing je domicile certificate compulsory changani ko document sing loina detail explanation da loi yaujara ge ko aduga mayam qualification sing je AGNIVEER GD oina 10 pass lo rega 45% da pass through candidate sing yagani age limit 17 half to 21 years poni ko sida mayam no age relaxation ko AGNIVEER gi mayam relaxation ambo leiti ko age ki category gi relaxation ambo pi de ko technical gi oina 10+2 ni asida mayam science larok pa candidate sing ogidam ni sida physics chemistry maths amadi english sing loina lobo candidate ogidam ni ko aduga sida overall the 50% yoba subject khuding gi 40 mark yoba candidate ogidam ni ko sina tragana asigi mark chi yogdre haba taragadi mayam subject sing di lobo ogidam ni aduga minimum da 1 year gi ITI course loiba candidate sing ogedam ni ko asina tragana mayam 10 pass oiba 10 pass da 50% yoba candidate sing aduga sida english maths science lorok candidate ogedam ni sigi jo mathakta ITI gi 2 years na tragana technical training institute tagi ITI gi diploma gi degree 2 na tragana 3 years ki laiba candidate sing ogedam ni hamni ko ITI gi sising lai tragadi yaroi ko 12 pass ta sigi mark sing gi suradi dum yai ko aduga sida storekeeper technical gi lairi storekeeper ju mayam 12 pass ni sida arts stream ogera science ogera loina commerce ogera loin yai ko sida mayam 12 sida first division gi mark yogadabni aduga subject khudi gi 50 yogadaba sida english natragana english ka maths ka je 50 mark yogdraga di yade ko sigi technical storekeeper gi natragana clerk ki post se aduga isam chamba AGNIVEER Tradesman 8 pass amadi 10 pass ki je 10 pass amadi 8 pass na loin yai ko aduga koina apply to matam da category ani digi hena apply to yade ko category ani khata apply adi isana pam matang apply to jai aduga ani pa mere jo ani faudi apply to yai hamni ko aduga estimate ki count si mayam 1 October 2024 digi 2004 daina 1 April 2008 sigi date inclusive ani mak yawe ko asigi marakta leba candidate sing khaktana apply to yagani hamni ko aduga 10 amadi 12 ki appearing to riba candidate sing result ngai bo resu apply to yagani habani Manipur gi oina relaxation period matungda height chi mayam GD gi oina 160 ni technical gi na 157 ni ko technical di mayam 10+2 level do ni ko clerk storekeeper gi 160 ni tradesman singi oina 160 ni ko height ka weight ka proportional ogedam ni ko CSC mayam 77 minimum ogedam ni adubu expanded ta mayam minimum da 5 cm di expand to bangam gedam ni ko ida mayam bonus makhara leiri ko isagi ex serviceman gi son of ex serviceman obigi adudigi sport person singi leiri ko NCC gi ju tongana loina bonus mark loina happy ko si singi mayam isa sia sigi certificate sing leibo regadi screenshot loga mayam yengsin biro ko adug sport certificate si mayam 2 years ki validity piri ko aduga AGNIVEER join to bose mayam 4 years ki service ni ko 4 years loir matungda AGNIVEER gi skill certificate sing ba piraga moige seva nidhi application na tongana pension gi type ta seva nidhi application ni ko sije mayam 11 lakhs muki sang oibni ko si piraga service loigani ko adubu mayam 25% amadi
25% है सरु मरी थोकी मनुंग दा अमगी चांगदी परमानेंट गी रिकमेंडेशन लैगनी हैमनी को सिंगी मैम फजन खंग मतुंग एप्लाई तो बियो को अदुगा सही मदा सही था अमगी लिफ्ट ती दुम फंगनी को सिदा मेडिकल फैसिलिटी सिंग लोय फंगनी अदुगा मंगोंदा फंगीबा सैलरी से मैम मनली गी ओइना सही गी ओइना सही मरी जे अहान सही गा अनि सुब सही गा दुम सही खुदिंग गी दुम सैलरी से हेंगलकनी को सैलरी से मैम 30,000 नि अदुबु 21,000 इन हैंड फंगनी को अदुगा गवर्नमेंट नजु 9,000 कंट्रीब्यूट तौर इसाना 9,000 कंट्रीब्यूट तौरगा सेवा निधि पैकेज की सेम दिनी को लास्ट सही मरी लोर मतुंगदा 11 लाख मुकी चांगजे अखोइदा फंगनी को पेंशन की टाइप हाइतारे सुमाइना फंगनी हैबनी अदुगा अग्निवीर लोर मतुंगदा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट अना तोंगान पिरकनी को थबक अते अप्लाई तौ मतमदा सिसिंगजे कानगनी हैना मोइना हाइदि को अदुबु एक सर्विसमैन की स्टेटस ती अग्निवीर सिंगजे पिरोय हैना नोटिफिकेशन जी याउरी को अदुगा सिलेबस सिंगजे मैम जीडी की ओइना दी सिलेबस से जीके जीएस जनरल साइंस ने को सिजे साइंस खतनी द मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश याउदी को एग्जाम सिंग इंग्लिश नो इंग्लिश ने को एग्जाम जे इंग्लिश है पेपर से याउदरी दुन इंग्लिश होनबा छात्र सिंग जो प्रॉब्लम ले रोय को इदि मैम सी क्वेश्चन पैटर्न सुमाइना हंगी को जीडी दना अदुगा ट्रेड्समैन दजु मैम चप मनी जीके ने सिनन रीजनिंग याउरी को रीजनिंग याउरे साइंस का मैथ्स का लोइना चप मनी को क्वेश्चन की स्पीड सिंग लोइना मोंग लोइ माने अदुगा अग्निवीर टेक्निकल जिना मैम 10+2 लेवल निको 10+2 लेवल दा हंकनी को दुगा अग्निवीर वुमेन मिलिटरी पुलिस की जो मैम 10 पास की ने सी जो जीके दा क्वेश्चन 3 जीएस जनरल साइंस दा 15 मैथ्स दा 15 दुगा रीजनिंग दा 5 निको दुगा एग्जाम से मैम एडाप्टेबिलिटी टेस्ट हन याव निको एडाप्टेबिलिटी टेस्ट जो मैम इसागी फोन दा नत्रगना टैबलेट दा एग्जाम मोइना पिरागा चूज तौरगा तौगदम निको एडाप्टेबिलिटी टेस्ट हन याव निको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लोर मतुंग एडाप्टेबिलिटी टेस्ट जो फास्ट तौदबे यादिको सिजु यामना मरु ओइबा पार्ट अमनी को कराइदिगी प्रिपेयर तौगनी एडाप्टेबिलिटी टेस्ट जो आई सिगी मतंग जो मैम दा हाइजरके को तो मैम ना टेस्टबुक जे मैम लक्षण बिरो मैम टेस्टबुक सिदा होजिक एडाप्टेबिलिटी टेस्ट यावगनी को ऑल एग्जाम की मैम होजिक यावसंगी ऑफर लेदी को सिदा 13 to 14 मार्क्स की लिमिटेड पीरियड की सेल ने सी 395 ता इयरली पास प्रो फंगदनी पास प्रो मैक्स ना 483 निको सही अमगी पास प्रो मैक्स से लई मतम ददी मैम जे अखोने ऑल सब्जेक्ट्स की एनी एग्जाम की लोइना सिदा स्टडी नोट्स सिंगबा लोइना फंगबनी को स्टडी नोट सिंगबा लोइना खुदोंग साब सिंग फंगबनी दोना टेस्टबुक इयरली पास प्रो लई मतम द अप्लाई कपन संबियु अदुगा T2M हाबो कोच सिनेबियु अदुगा मैम ना डिस्काउंट मैम दगी फंगनी को अदुदा मैम लई मतम द वेबसाइट दगी फोन दगी नतबादी क्रोम गुम्बा वेबसाइट को वेबसाइट मैम क्रोम गुम्बा दगी लई बतारगदी प्लेटफॉर्म चार्ज लौदे को अखोना जीपे कोन एप तगी लई बतारगदी मैम प्लेटफॉर्म चार्ज ₹20 मुकी चांग 20 or 30 मुकी चांग कक पयावे को असी सेव तौनबा क्रोम गुम्बा वेबसाइट गुम्बा दगी लॉगिन तौरगा लई बियाई को टेस्टबुक इयरली पास प्रो लईनम लिंक डिस्क्रिप्शन दा हापचरमगे अखोना अग्निवीर की जीडी की ओगेरा ट्रेड्समैन की ओगेरा टेस्टबुक सिदा लोइना मॉक टेस्ट लोइन थाबा फंगी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोइना येंगो फंगनी एडाप्टेबिलिटी टेस्ट तो फंगनी को अग्निवीर आर्मी एडाप्टेबिलिटी टेस्ट काना मखल मखल मैम टेस्ट मखल एग्जाम द थेंगनगदबो मैम से लोइना सिदगी टेस्टबुक सिदा लोइन प्रैक्टिस तरो सतपे मनम दी सिदा जो मैम OMR दा मल्टीपल MCQ फॉर्मेट तने को एग्जाम जे थादुइसे अदु मैम अमुक लगिबसिना चाही अमगी लाखदर एग्जाम मैम की लोइना एलिजिबल ओइदोनी एडाप्टेबिलिटी टेस्ट मैम टेस्टबुक ते यावी को अदुगी प्रूफ नै पिजे जे मैम एडाप्टेबिलिटी टेस्ट से कोई आर्मी की एटमोस्फेयर सिदा इसादे सानागदरा ग्रुप केनोम तौरको चैलेंजिंग ओइबा सिचुएशन टास्क अमा लाक मतमदा अखोइ जे टीम वर्क तौगदरा कमाइन तौनी ऑफिसर दगी एडवाइसिंग अटेंशन लौगदरा कमाइन तौनो अखोइना इसा टीम मेंबर सिंग जे मोटिवेट तौरगा कमाइन तौगनी हाइमना सिंगबा अखोइगी रिएक्शन सिंगदो अदुम सिंगदो खंगनबा ऑनलाइन की एग्जाम की मोंगदा चूस तौहनदोइनी को सिजु यामना मरु ओइबनी सिजु प्रिपरेशन तौरगा फजना हाइरिगा सतखिबो मथौ ताइ को एग्जाम दुगा समनि सिजु क्वालिफाई तौदबा यादबा टेस्ट मखलमनी को मैम एग्जाम सी अहमद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तौबसी 12 मार्च तगी हौरगा 10 अप्रैल दा लोय हैना हाइग्रे एग्जामिनेशन फीज ₹250 नि कैटेगरी खुदिमक की लोइना ₹250 जे लोइना मानै को फॉर्म जे ऑनलाइन दे अप्लाई तौगदबनी को अप्लाई तौनबा लिंक से डिस्क्रिप्शन दा पिजरमगे एग्जाम सेंटर जे मैम चॉइस मंगा पिगनी को सेंटर मंगा जे कोइना सिगी मतुंगिना प्रेफरेंस कोइना क्वाइ पांबा सेंटर दुना serial number 1 दा हापिरो मतंग 2 3 4 5 लोइना इसाना अपामबगी मतुंगिना ऑर्डर खनगदबनी को दोना ngन फॉर्म थजिन मतारगदी अहोबगी
isana pami be center je phang bagi chance yamna legeni ko adugi isa gi Aadhaar phone number isa gi valid email ID na chingba di loina compulsory changani ko aduga recruitment process se phase 1 je online exam CEE ne ko oidoine CEE online common entrance exam computer based test ne ko exam center sing da chalaga koina OMR da marks pairaga exam thabado adugi mong do lin thaduni phase 2 jina physical duni ko ahan bagi phase 1 je sat matam da admit card se mayam color print ogedam ni ko black and white pu ba yadi ko color print na ta gadi changhalo habani aduga koina sat matam da Aadhaar card se ma compulsory orani ko sijana isagi identity proof oiduni aduga sida karigumba AGNIVEER gi clerk natrangna storekeeper technical gi form thajin be yauragadi typing test yaugani ko 30 word per minute new 30 word per minute se typing test ngamgadabni ko sing amdragadi next ki round da selection ki roi ko si single loir matung da khoina phase 2 lakani ko phase 2 je mayam sida physical chatuni ko phase 2 gi physical je chatpa matam da document khara dakar ogini ko document sing je mayam ahamada admit card leire color paper ogedamni ko color print ogedamni admit card se sida akoina photo passport size photo color gi 20 passport 20 copy changani ko si se sang matam da photo je koina computerized toba photoshop toba photo je yade habni ko photo je nam matam da background je yamna maroi ko white background o hello hani hari aduga male candidate sing isagi hair madi hair sing proper haircut ogedamni ko beard mustache loina proper haircut ogedamni en hari ko the qualification gi educational qualification gi certificate sing MATRIC 12 ki loina certificate sing pugadabni duga provisional certificate sing jo loina pugadabni original da ngantrin ko pudu je mya duga 8 pass candidate sing gi onadi transfer certificate changani ko 8 pass ki mark ju changani aduga mogi mark sheet amadi transfer certificate sing se district zonal officer haitare isagi district education officer do natragna district inspector of school de moina counter sign to gadamni ko mogi counter sign ji yaudragadi yade hamni ko sil namaga mogi sign to gadamni ko gi original de ko domicile natragna permanent residential certificate compulsory changani ko khoi gi Manipur gi je ma'am 160 cm obini ko height che aduga Tradesman gi technical gi on di ma'am 157 ogibni ko sigi height ching de relaxation period matung dane ba don domicile certificate compulsory changi ko duga isagi caste certificate changi ko isagi belong to riba caste se sida ma'am isagi photo yawo caste certificate ogedamni ko photo yaudragadi siju yaro hene yauri ko religion certificate se ma'am ko gi caste certificate religion je pan gi dabo oragadi religion certificate se changani hamni aduga police character certificate siju compulsory changani within last 6 month ni ko last 6 month gi manung da police character certificate sida character certificate ama lere ko school gi piba character certificate ama su lerani ko aduga character certificate se isai gi village sarpanch tagi natragana municipal corporation siju ma'am last 6 months da issue toba ogedamni ko adudi ma'am punna character certificate se ahum changi ko physical da puduni ko si singje duga unmarried certificate su yaugani ko siju within last 6 months ni siju isagi photo yaugdabni ko unmarried certificate su ma'am village sarpanch natraga municipal corporation na pigedabani ko aduga sida ex serviceman gi masana chingba relationship leiba singidi tongana certificate ma sangjarani ko mogi tonganba aduga NCC certificate paiba singju ma'am Republic Day gi period chalubo oroksu original certificate isagi sijo photo yaubo ogedamni ko have photograph and yauri ko photo yaubo sing ogedamni si singje document singji matang ji ma'am screenshot laur ka phajana munna loselaba matung da chatkedamni ko duga affidavit che changani ko ma'am affidavit che yaudragadi khoina yo ma'am submission of affidavit is mandatory to gain entry into the rally sat matam jida affidavit che compulsory ni ko affidavit che yaudragadi form khoina rally ji yaubu yaro ni yauri rupees 10 gi non judicial stamp paper ni ko sigi format chu ma'am appendix D de yauri ko sigi format singju sigi format chu ai ma'am PDF oina supply to ge ko PDF oina dum bige noi group sing join to kan dum phangani ko duga pan card Aadhaar card loina isa si madi compulsory loin changani ko do Aadhaar card loin leina mani pan card leitaba candidate yarongani ko pan card chu compulsory changani aduna pan card chu tan tho ro ji aduga permanent tattoo je makhal ama tagi yadi ko permit to je tribal tattoo adi community ga mani lena ba tattoo orgadi yai hamni adu sumyam yabam pham sing tongana sida pidi ko aina sida highlight torabani dugo myam aduga asida yai hai jum affidavit appendix isagi self declaration ama ju changdoi ni ko sinataba atai makhal ama tagi tattoo hakwa ampu yade habni ko dug myam sida recruitment sida physical rally chat pache sida
mark makal pili ko ahamada minute manga makhai fogi manungda yobang ama candidate or 60 mark full mark pangani ko pull-up ta 10 ngamagadi myam pull-up se tarani ko chido mark 40 ni full da ko ang group makal gi matungina loina mark tongan lei ko 9 feet this lei ni zigzag balance lei ni ko aduga sida AGNIVEER technical amadi AGNIVEER clerk storekeeper 10+2 level gi AGNIVEER da 10+2 level gi job singji gi oinadi sigi test myam se qualify tang tarugo yai hebni ko mark singje moidadi darkar oidi online OMR online test dagi mark CEE dagi mark se count togani hamne mogi di ko physical measurement mathang physical measurement torani ko physical measurement loiraga adaptability test togodamni ko adaptability test mayam military life sang matung da challenging oiba tasks mayam to matam da isa ji environment chanana adapt to ngamgadra habdo adugi test ni ko sigi test se tablet natraga mobile phone da togani hari ko sigi di fix syllabus laiti ko adu mayam akhoi textbook tagi sigi practice to form gi platform ju phangi ko aduna ji sigi kana ju lomina si description da textbook ki link so ya hapsaram gi ko medical examination fazana togani ko army entry scheme nena doga candidate singna rally chatringai da isaje medical deformities laitaba flat foot oidaba doga mit na chingba khoina yengthokadaba doga yagi ju myam dental point fazana leibra habdo aduna singa 14 dental points habni ko 14 dental points habni si singje loina check tawra sakadamni aduga use of contact lens si permit tawdi habni ko doga flat foot leiba yade ko deformities of bone chingba leiba ambo yade aduga isagi ear singju myam free from wax ogadabni hamni ko fazana clean tawro matungda sakpi gidabni doga age count to buji myam 1 October 2025 sida effective date of age eligibility ogani han yauri ko adu khoina form sing men matam da class 10 ni mark sheet sina birth certificate odeni ko class 10 ni mark sheet gi matung ina sida meliba father name ogara mother name ogara si sing loina chamana mengadamni ko isagi email id phone number sing isagi personal loiba atopa mi ki sinaba yade ko isagi on tongana ogedamni ko adu candidate sing de clean 7 ogedabni aduga aadhar amadi pan card ti compulsory ona मैम लोन थम्बियो को अदुगा इंडिया इसागी कैंडिडेट नेम वगैरह फादर्स नेम वगैरह सरनेम याव दो बिदे 10 इरमगदी मैम 10 गी मार्कशीट त लेबिदो 10 गी डेट ऑफ बर्थ न लेबा 10 गी मदर्स नेम सी सिंगे लोइन मननगदमनी को एक्जेक्टली मननगदमनी फॉर्म रिप्लाई तो मतम दो को अदुगा मैम कोइना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिंगे लो मतम दा फोटोग्राफ जे फोटो जे लोइन चंगी को अदुना फोटो हाफम यावद्रगजु खोइना फोटो जे स्टेबल तोगेरा नत्रगना नपकेरा नपा मतुंगदा फोटो जे याव कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिंग तांगदबनी को अदुना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिंग फोटो लोइन हापसिंगदबनी अदुगा खोइना रिलीज चप मतमदा अखोई एमई कार्ड ता अखोई डेट यारकनी को अदु एमई कार्ड से मैम ऑनलाइन दगी लोइन डाउनलोड तोगदबनी को इसादा तोंगान थारओय अदुगा सिदा रिक्रूटमेंट रिलीज चप मतमदा कैंडिडेट सिंग मेल कैंडिडेट सिंगी नि को अखोई बियर्ड चेस्ट हेयर एक्सिलरी हेयर pubic hair aduga isagi samju myam crew hair cut ta chakadamni ko aduga si singje fazana follow togadabni stage singje da ko adu moina si singje high wi singje fazana follow tawdragadi participate tawbaje thingani he ni ko do si singje myam yamna maruiba important oiba eno ni ko si jo si ko nan fazana video se loi fo yengdragadi si singje khangoi ko ngasi video je khatang di sangbe ai ko adu myam da dakar oiba details sing do loina hapsa gen aina highlight tawraga मैम द पिजरबनी अदुगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जे मैम वुमेन गिसिन को वुमेन मिलिटरी पुलिस है को नुपी गिदि वुमेन मिलिटरी पुलिस है को AGNIVEER गिजे मो गिजु एज लिमिट से मैम 17 हाफ 21 नि चमनी को 10 पास की नि 45% ऑलरेडी यारे को अदुबु लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेबा कैंडिडेट सिंग दरे हेना ड्राइवर की पोस्ट यारोगदी सिदा खुदोंग साब द पीगिनी हमने को अदुना मेल गिजु समनी को LMB ड्राइविंग लाइसेंस लेरगदी खुदोंग साबजे सिदने हेना फंगदोइनी अदुगा डेट ऑफ बर्थ सिदी चमनरे को 1 October 2004 दगिना 1 April 2008 फोगी मनुंगदा लेबो ओगदमनी हाई चेसिंग मदी 162 सेंटीमीटर ने अदुबु नॉर्थ की ओइना कोइ मणिपुर जी यारे को 4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन पीगिनी हमने अदुना हाई चे 158 सेंटीमीटर जी ओरनी को डॉक्यूमेंट चिंगबदी लोइना मेल अमदी फीमेल लोइन चमनै को रिकमेंड प्रोसेसिंग लोइ मानी अदुगा फिजिकल दा मैम नुपी गिदी 1.6 किलोमीटर रन से 7 मिनट 30 सेकंड फोगी मनुंग ngamaगदी फुल मार्क 60 फंगनी को 8 मिनट फोगी मनुंग ngamaगना 48 फंगनी 10 फीट की लॉन्ग जंप लेगनी सिजु क्वालिफाई नि मार्क लेते को
3 feet ki high jump legani sisu qualify ni sidi hen mark leidi ko keri tawde female ki jo myam adaptability test yawgni ko adaptability test to male ga female loi chamani ko sisu myam tablet natragana phone da tablet natraga mobile da tawgani hena yawri sisu myam sumaino question piraga option khan basi sini ko tawdise situation aru matamda kamaina handle tawgani task kamaina tawgani haina chingba si matang dane adaptability test ko mayam na government job ki exam sing ki AGNIVEER gi boiro any SSC boiro railway boiro odagi BSF CISF Assam Rifle boiro any job ki tamang preparation tori boidi mayam SSC coaching Manipuri na mayam gi damakta one course for all exam maina siliko one course for all exam si yauksin matamda mayam kudong saba sing exam mayam sigi subject sing maths English reasoning yes mayam si loina detail explanation loina basic tagi loina tai ko mayam nauna tambada nauna yawbada nungai gadra habsi basic level dagi loina horoga classing ji loina kudong saba phangani ko online class odini mayam aduna isagi leifam dagi dum classing ji yawba yadoini ko akona syllabus course si mayam subject all subject ni ko all subject si mayam all exam gi damakta loina all exam ki level gi yangjaraga mayam basic level dagi horoga high level fo yanaba mongda koina classes sinbani ko recorded lectures to na yengadabni recorded lectures je validity ji ma lifetime gi pithom ni ko amuk tang yaw gi na mayam chahi amda live exam mayam ko demak loin adugi damakta prepare ta yanaba mongda silabani mayam na course yawning ba legadi WhatsApp number sida mayam na text to biro ko adu mayam demo class yawdringai da demo lecture sing yengning ba yarongani ko demo lecture sing yengning ba isinlaw sing na SSC coaching Manipur have YouTube channel se sangbiro playlist sangbiro aduga percentage ki tungana playlist thamani ko percentage ki playlist de yengbiro ko percentage da mayam maths ki khwadagi basic audio percentage na sidagi lecture number 1 2 3 and yengaga isaje basic tagi takpa je gyan tagadra isa ga chanagadra haibdo chanar matungda isa na nungai na khalagadi bijari WhatsApp number du da contact to biro aduga details sing khangmina si ko du exam sing ji loina honna minasi aduga mayam na any job lak matamda matang sana I video semjarake ngasi yonadi matang sidai video si tension jarage ko AGNIVEER army ji gi form apply to na link su ai description da hapcharamage aduga PDF ki link su mayam da phanganjaram ge ko aduga TESTBOOK ki adaptability test na singba si sing loina practice to ningbal reksu TESTBOOK ki link su ai description da loina phanganjaram ge ngasi yonadi matang sida video si tension jarage mayam bu amukan ko ngan khurum jari thank you